Өтөкүннен билигин биги манговый крем оңолоппутса. Көрүн бу курдук мангаттан специальный пюрелер атыланалар, крачан упаковкалар бар болбуттар, инка трейтен атлахабын манныгы хеп. Онтон биеха бу маны 200 граммнах буланы биеха тоғананада белый шоколад, оны сливки. Бу крем олус минигес болар, бу именно натуральный шоколад туттар боламын. Сыны сливочный кремтан ураты, маны кремы мен оны хахкен көрдөрөкпүн махарабын. Сливкини Онна бу манговый пюрени холбамут, охо урамут оргутабыт, доводим до кипения. Олканиттен бу манна шоколад птыр пытаммыт, биги крем избивайдан тарихта. Жері опытор холбату бут, онна мантакай бут оргуйоннады. Сливки бут оргуйда. Нематей бутын арара бут. Все, оны билин шоколад дүдерку тох бут. Тубут. Шоколад бут улланырыр, бәйтін сылахыгыр. Оны матай бутын алан блендердан кабиябітсе. Миксернен болбаққа блендерді бут, оны колох текстурата атын болар. Маны күрді болла, хеп. Оны билеген матай бутын холодильникка 4 хетта часка. Халпаннов контакт хабабыт олата полностью маннык. Тахана маннык болбакка именно маннык бириок бүтүн надо бу. Битти? Онна хайта урап. Сера холодильникка туран тагыста ганашпыт көрүн бу. Биле кени хайдауна кытадар дебитимди көрүн бу. Маннык текстуралах болар. Hep mantan kutamappıt, ektiren olab. Bu kurduk bollar, görün. Ülü bir kurduk bollar, onu haddan verir. Ya bu уже готовый крем болла.